मेला शिवरात्रि मेला आसुँच बिरियानी खाइदे लज्जा दालू 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 있어 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 स्वस्तिक बाबू ये प्रकाश बाबू ये जितू बाबू मुह देखा आज्ञा देखो आज्ञा तो आम आसु आज मेला मेला को बुले मणि नागेश्वर मेला जागर ठाकुर को दर्शन करके आसिकी प्रकाश बाबू बस कहते मु बिरियानी खाइबी असुर जातिर मଣିଷ ना कौन करवा 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤에 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건다 सरीगलाणी एबे प्रकाश माताली चलची सहित स्वस्तिक आ जितू दादा आम आगे पलैले तो आम ब्लॉग को ये समाप्ति कर जय हिंद।